Ya, Neng. Tadi abang kan nanya ke mana di kandang domba. Kamu mau mana? Ke mana? Ayeuna. Di mana ya? Keur bisnis. Bisnis naon, ada bayang nyaho. Supaya Ngomong jelas nama ke keur rumah tangga teh. bisnis. Kuge, ngomong nama keur bisnis. Teuing ka mana bisnisna? Ya, gua bisnis angin ya. Apa kudu curiga wae ya. Loba gadag gidikna. Ngomong nama keur bisnis tah tadi teh bebeja mah. Haji syukur aya pagawean kitu mah daripada luntang-lantung di tubuh kok setrikaan gitu. Kadi Umi ngaranna udah lider. Oh itu dia datang. Bego. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, kasep sudah. Ceger. Kasep aja kasep. Ngadeng-ngadenge mah cenah. Ah, Urut cenah, Bah. ye abang. Eta teh karak gejala aja. Karak gejala. Ya, tadi ka mana? Ke kandang domba. Bisnis atuh, Bah, budak moral mah. Oh, nah, syukur atuh. Oh, Syukur bisnis. alhamdulillah. Bisnisnya ge letikan we, Bah. Bisnis Bisnis keong. Keong. Cuman mah dijual ka ditu tuh. Oh, Pare. untuk supaya bahan orang ke rumah tangga jagat gimana? Terus bisa Bisnis naon deh? lumayan hijina. Keong teh 500.000, Bah. Tak kumaha? Hiji di keong. Biji keong. Eta carana kumaha? Ya cuman gitu mawana doang katu pare rada hese, Bah. Terus kumaha? Gebah-gebah mawana. Ah buru. Kira aku keong gebang-gebang. Esek keong wah bisa wae. Ayo di bisnis ya, betul bisnis WA, Bah, ya, Bah. Oke. Ya, kumaha ya, Bah? Hari itu kira-kira tanggal buah rek dijual mall, Bah. Anu mana? Itu aya barang situ ku Wih, opat. semua eta mah kudu kayak ujang anak incu ka di dinya buyut. Wah. Oh. Buahna lalebeut tuh, Bang. Ada nu maralingan deui, Hah? Bah. Malingan. Heeh, ada di sini. Jangan-jangan paling kena anu maling domba abah ya tadi. Bawa-bawa. Kurang cek lah itu tuh ya. Berapa paling eno, Bah? Cek lah tuh ya. Ya ayo tuh, kita cek. Itu sih mana mata. Jadi orang capek, kesempatan kenyang si abang, tubuhnya mah bagus itu gitu, bagus tuh. Tadi dia, bilang dia. Kenceng, oi, gitis. Kapan lagi ya, Oh. kesempatan. Ada mbak gagal, nondinya kira bisa bawa balik yo. Ya, ada nu aya di naon. Nah, iya buah ya, iya buah yo. Tahu bae gini ya, coba. Ayo di mana nya? Ada secara tadi curang bejakeun aya kene tadi mah pinggir ada sesorean. Bema. Boleh, yuk. Bah. Oh, yuk. Naik-naik atuh kalau Belum naik cabe. coba di daruat ya ada kok. Itu orang naik cabe we geus. Ayo. Oh, ayo. Yuk, naik yuk. Ayo. Sok. Nanti lah. Besok yuk. Sok ada geng, sok nyawan. Terus. Naik. Bah ya, empang geus dipelakanon, Bah. Ku abah di pelakan lauk emas, Mm-mm. lauk nila, mujair, tawes pokoknya lengkap lah. Ke urang-urang gitu, anak incu buyut engke jaga di dieu gitu. Bukan teh arek di pelakan buyur, Bah, gitu. Wah. Yang loba buyur di ditu. Kenaan keur buyur mah moal matak ieu lah, matak ieu. Ya, wah geus laleubeut, Bah, geus meujeuh ya, Bah. Bejeuna memang. Si orok mah ya, Orok mah. ana tangkulakna we ya. Ayo. Aisiana naonan di dieu? Ieu wae bangsat. Eta bangsatna. Saya kan, Bah. Heeh. Saya kan. Ayo, ya. Nyawan, ya. Baik na lu.